i učini da svi, mali i veliki, bogati i siromašni, slobodni i robovi, načine sebi žig na svojoj desnoj ruci ili na svom čelu i da niko ne može ni kupiti ni prodati sem onoga ko ima žig, ime zveri ili broj njena imena. Ovde je mudrost. Ko ima neka izračuna broj zveri, jer je čovekov broj. A njen je broj 666. Će nošenje čipa biti preduslov za učešće u najbitnijoj dinamici savremenog života, poput kupovine, glasanja i vožnje. I tako će čip zameniti i zdravstvenu i štednu knjižicu, vozačku dozvolu i svako plaćanje. Kupovina i prodaja će se odvijati preko nje. A to znači da će se lako dolaziti do podataka o svakom čoveku, šta je danas kupio, gde je bio, sa kim razgovarao. Na kraju, oni koji još uvek odolevaju, već frustrirani stalnim prizorima suseda koji prolaze mimo njih bez čekanja u redovima, raznim nepraktičnostima i troškovima koji su nečipovani izloženi, izabraće put najmanjeg otpora i dozvoliti da im se ugradi čip. Za izvršenje svojih planova cionisti angažuju svoje agente u svim zemljama, predstavnike raznih verskih i građanskih udruženja. Njima se daju instrukcije da se ne dozvoli da narodi dobiju verodostojne informacije, već da ih grozničavom brzinom vode u duhovnu propast, omamljenost i degradaciju, posebno omladinu. U tu svrhu se koristi droga, pozorište, film, štampa, televizija, kompjuteri, internet. Sve u cilju kvarenja, zaglupljivanja i zatupljivanja ljudi, odnosno propagiranja nemoralnog načina života. Vizuelni i audio doživljaji dobijeni preko sredstava masovnog informisanja, svesni ili podsvesni, bombarduju čoveka učeći ga nasilju, seksu i magijskim obredima, tim prvim glasnicima New Age-a. Konačni cilj predstavlja stvaranje bezličnog društva numerisanih ljudi, robota, koji će budno oko svetskog vladara, odnosno Antihrista, kontrolisati i usmeravati. Nedvosmisleno je utvrđeno da 3 zadebljane linije u bar kodu prilikom dekodiranja odgovaraju broju 666. Oba postojeća bar koda, EAN, koji se upotrebljava u Evropi, i UPC u Americi i Kanadi, u sebi sadrže simbol Antihrista, broj 666. Postoje i drugi kodovi, ali nekome očigledno odgovaraju samo ovi. Lične karte, kakve je naša vlada predvidela, sadrže u sebi mikroprocesor. Istina, čip još nije na telu čovekovom, ali jeste u džepu. Forma je različita, ali je suština ista. Svejedno je gde se nalazi žig zveri, na ruci, čelu ili na kartici u džepu. To je samo stvar tehnike. Jedno je jasno. Ko primi taj broj na čelu, ruci ili ličnoj karti, odlazi od Hristosa i prilazi satani, prelazi onome koga se odrekao prilikom krštenja. O tome govori i samo Sveto pismo. Hristos je sebe celog žrtvovao za spasenje ljudi i mi ga stavljamo iznad svega. Za nas je, ono što kaže Sveto pismo, rečeno od Boga. Starac Pajsije sa Svete Gore je pisao još 1989. godine. Nažalost, pametnjakovići će uspavljivati svoju duhovnu decu, govoreći im da u žigu nema ništa strašno, da je dovoljno da se bude veran u duši. Ali mi vidimo primer apostola Petra koji se samo reči odrekao Hrista, dok se oni odriču pečat dara Duha Svetoga, da bi primili pečat Antihrista, a vele da u sebi čuvaju Hrista. Treba znati da su istovetan problem imali i građani Grčke, Rusije, Ukrajine, Kipra i drugih zemalja. Njihovi vernici su se izborili na zakonit način da ne uzimaju takva elektronska dokumenta. Kada su u Grčkoj pokušali da 1997. godine uvedu elektronske legitimacije, koje nisu bile ni blizu našim smart karticama po obimu podataka, otpočeli su masovni protesti. Na ulice je izašlo hiljade demonstranata.
Radnici, studenti, univerzitetski profesori, pesnici, slikari, pisci, naučnici, bogoslovi, monasi, sveštenici plemenito su branili čistotu vere Hristove. A mi smo se kao narod umorili dešavanjima u proteklim godinama i nemamo dovoljno snage i duhovne mudrosti da prepoznamo i kažemo odlučno ne opasnosti u vidu elektronskog evidentiranja našeg stanovništva. A kako Sveto pismo opisuje buduće događaje? Ustaće narod na narod i carstvo na carstvo, i zemlja će se tresti po svetu. I bit će gladi i pomora, i strahota, i veliki znaci bit će na nebu. Izaći će lažni Hristosi i lažni proroci i pokazat će znake i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane. Ali u te dane, posle te nevolje, sunce će se pomračiti i mesec svoju svetlost izgubiti. Ljudi će umirati od straha i od čekanja onoga što ide na zemlju, jer će se i sile nebeske pokrenuti, jer će biti nevolja velika, kakva nije bila od postanja sveta dosad, niti će biti. I tada će se mnogi sablazniti i drug druga izdaće i omrznuće drug druga. I što će bezakonje umnožiti, ohladneće ljubav mnogih. Ali koji pretrpi do kraja, blago njemu. I da se oni dani ne skrate, niko ne bi ostao, ali izabranih radi skratit će se dani oni. I tada će se pokazati znak Sina čovečijeg na nebu. I tada će proplakati sva plemena na zemlji. I ugledat će Sina čovečijeg gde ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom. Stražarite dakle jednako i molite se Bogu da biste se udostojili uteći od svega ovog što će se zbiti i stati pred Sinom čovečijim. A kad se počne ovo zbivati, gledajte i podignite glave svoje, jer se približuje izbavljenje vaše. A oni koji se poklanjaju zveri i ikoni njenoj i koji primaju žig imena njenog, neće imati mira dan i noć, i dim mučenja njihovog izlazit će va vek vekova.